Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iesoe narapiksi aguruta pasalna tudasi pulung. Tengkalingani agaro riasen tudasi pulung. Tudasi pulung ia naritu salah sedi aturiolong iare ga ada napunai togi namangkasai. Ripancaji pakuraga rilaleng lolongeng asama turuseng risek die akata. Paimeng rilale tudasi pulunge parelu ripatarenrengi riasenge ade si pakatau. Mauni silai ngetangarna silai ngetoi akatana. Ade si pakatau mancaji pasompung sare kuamengi weding sama turu nenia siakatang nasaba elo tau maika. Yanai riaseng tudang si pulung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.